Prošle godine sam u ovo vreme izgoreo samo tako. Znači, bile su temperature 40, 35, a sada svaki dan kisnem neverovatno. Juče me pokidala kiša, pljuskovi i sve. Tako da, nemam pojma. Na granici sam sa... Da, jedino što je toplo. Mislim, iako pada kiša, vrlo je toplo. Vrlo je toplo i 25 stepeni je konstantno, 24, 23, tako da nije hladno. Ali kiša pada i danas sam na putu do Hararea pa ću vidjeti. A evo moj smještaj od juče. Super izgleda da se ostane i više dana. Nek mi je sa srećem na granici i na putu do Hararea. 603 km samo pravo.